салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали Einfaches Deutsch ва имрӯз оиди мавзӯи W-Fragen ё ин ки ба забони тоҷикӣ ҷонишинҳои саволӣ каме маълумот доданиям барои шумо. Дар забони олмонӣ якчанд ҷонишинҳои саволӣ вуҷуд доранд ки имрӯз баъзе аз онҳоро ба шумо мефаҳмонам ба монанди was чӣ, wer кӣ ё wo дар куҷо, wann кай, wie чӣ хел, warum барои чӣ. Агар дар ҷумла ҷонишини саволӣ мавҷуд бошад, феъл пас аз ҷонишини саволӣ гузошта мешавад. ҷонишини саволии welche, welcher, welches бошад ба монанди артикл ба исм тааллуқ доранд ва мувофиқи ҷинс ва шумораи исм тағйир меёбад. Аз ин сабаб ин ҷонишинҳои саволӣ бо исм якҷо омада феъл баъди онҳо меистад. Инак якчанд мисол менависем бо ин ҷонишинҳои саволӣ. Was чӣ? Мисол: Was lernst du? Ту чӣ меомӯзӣ? Бо wer бошад кӣ. Wer lernt Deutsch? Кӣ олмонӣ меомӯзад? Ё wo дар куҷо. Wo lernt ihr Deutsch? Шумо дар куҷо олмонӣ меомӯзед? Ё wann кай. Wann macht er Übungen? ӯ кай машқҳоро мекунад? Wie чӣ хел ё чӣ гуна? Wie schreibst du das Wort? Ту калимаро чӣ гуна менависӣ? Ё ин ки ниҳоят warum барои чӣ? Warum lernen Sie Deutsch? Шумо барои чӣ олмонӣ меомӯзед? Ва инак аҳамият медиҳем ба ҷонишинҳои саволии welcher ки ба ҷинси мардона тааллуқ дорад, welche ҷинси занонаро мефаҳмонад ва welches ҷинси миёна. Инчунин welche яъне кадомҳо, ино барои шакли ҷамъ, яъне дар забони тоҷикӣ ҳамаи инҳо кадом тарҷума мешавад, аммо дар забони олмонӣ вобаста ба ҷинсияти исм, яъне исм ҷинси мардона бошад welcherро истифода мебарем, занона бошад welche, миёна welches ва шакли ҷамъ кадомҳо welche ба монанди ҷинси занона. Welche Übung machst du? Ту кадом машқро карда истодаӣ? Ё ин ки аҳамият медиҳем das Wort ҷинси миёна аст. Welches Wort lernst du? Ту кадом калимаро омӯхта истодаӣ? Инчунин ҷонишини саволии was für ein ё was für eine ё was für ein ки дар забони тоҷикӣ чӣ гуна тарҷума мешавад, барои сифати шахс ё предметро муайян кардан истифода бурда мешавад. Мисол: Was für ein Mensch ist euer Lehrer? Омӯзгори шумо чӣ гуна шахс аст? Яъне агар исми мо ҷинсаш мардона бошад, was für ein гуфта савол медиҳем. Агар ҷинсаш занона бошад, was für eine. Ва инчунин агар ҷинсияти исми мо миёна бошад, was für ein гуфта савол медиҳем. Дар ин мисол дидем ки der Mensch ҷинси мардона аст. Аз ин лиҳоз was für ein гуфтем. Was für eine нагуфтему was für ein Mensch. ба мисоли навбатӣ нигоҳ мекунем, дар шакли ҷамъ аст. Аз сабабе ки шакли ҷамъ артикли номуайянӣ надорад, ein ё eine гузошта намешавад. Was für Bücher schreibt er? ӯ чӣ гуна китобҳоро менависад? Ё ин ки die Vase ҷинсаш занона аст. Was für eine Vase kauft dein Freund? Рафиқи ту чӣ гуна гулдон мехарад? Инак якчанд машқ мекунем бо шумо, якчанд мисолҳо меорем бо шумо, то ин ки мавзӯъ
کمی مستحکم شود. Wo wohnst du? تو در کجا استقامت میکنی؟ Ich wohne in Dushanbe. من در دوشنبه استقامت میکنم. Was studierst du? تو چی میآموزی؟ Ich studiere Medizin. من یعنی مدیسین رو میآموزم، یعنی طب. Welche Sprachen lernst du? کدام زبانها رو تو میآموزی؟ Ich lerne Deutsche und englische Sprachen. من زبانهای آلمانی و انگلیسی میآموزم. Wo studierst du? در کجا تحصیل میکنی؟ Ich studiere an der Hochschule für Sprachen. من در دانشکده زبانها میآموزم. Woher kommst du? تو از کجا هستی؟ از کجا میباشی؟ Ich komme aus Dushanbe. من از دوشنبه هستم. یا اینکه Wie heißt dein Freund? رفیق تو چی نام دارد؟ Mein Freund heißt Alex. رفیق من Alex نام دارد. Woher kommt dein Freund? رفیق تو از کجا است؟ Mein Freund kommt aus Brasilien. رفیق من از برزیل می باشد. Wie alt ist dein Freund? رفیقت چند ساله است؟ Mein Freund ist 25 Jahre alt. رفیق من 25 ساله است. Wo lebt dein Freund? رفیق تو در کجا زندگی میکند؟ Mein Freund lebt zurzeit in Deutschland. امیدوارم موضوع رو فهمیدید. خانه آباد و سربلند باشید. تا درس‌های نوبتی. Tschüss.